Ukunguiri wa mabura ma Kirismas ohanekire na njira itiganite na kuri Etikia ndini citiganite cia Gikristo uyu uma muthenya munene. Makanitha-ini maingi ukunguiri uranjiriirie irotuku Etikia magieterera gakenge guciaro nona umuthi rucini mihango ino no ithire na mbere nyumba-ini nyingi cia ihoero ona gutuika ithabu ria Etikia makanitha-ini riuma rinini gukiringithanio na mithenya iria ingi ya mahoya guku kaunti-ini ya Nairobi na bekinyiha makiria kuona andu aingi mari icagi-ini. Kiangalia Krismasi imekuwa nzuri ingawaje idadi ya watu wamekuwa ni wachache mno. Kanitha-ini wa All Saint Cathedral guku Nairobi ni kuma na igongona ria mwanya riria ritabanirio ni raia a kuma bururi wa Sudan aria maikaraga guku bururi-ini na mathomaga kanitha-ini uyu. Igongona ta riri ni rihanikaga o ihinda ria Kirismas kuria raia aya mahunjagirio na ruthiumi rwa kwao. In their country there is war and many people have been displaced. We thank God that Kenya has become a peace haven where people can come and find peace. People who stay in Kenya, we are safe. Like in South Sudan, we have no peace and people are dying every day. Na kuri aria matarari na mweke wa guthii icagi-ini gukunguira na family ciao kiharo-ini kia Uhuru Park guku Nairobi nikuo miago igucaceire kuria ciana ciuma na ihinda ria gukunguira na njira ya mwanya. Cheza, kubambika, na maisha iendelee. Naona hapa kumebadilika kiasi, ngaja ilikuwa vile ilikuwa kitambo. Kirismas naona iko vibaya sana, wanafurahia, wako na nguo mpya, wamechorwa, yote nashukuru Mungu. Nimeamua kukuja na yeye mtoto yangu sababu hatukuwa na fare ya kufikisha sisi nyumbani. Mimi nimechoose hapa kwa sababu napenda Nairobi sana. Sasa singeenda ati Kisumu hivyo, Nairobi sasa ndio jiji sasa. Nikaamua nikuja hapa kufanya biashara kidogo kidogo. Angalau nipate kitu ya kupeleka watoto shule. Nauza balloon, face painting. Biashara leo ni mzuri, watu wamekuja. Tauni-ini ya Nairobi gutiuma na mihango mingi kuona biashara nyingi ciuma hinge na no andu anini mekuhingurite. Kama leo tumekuja kuuzia wenye wa mwisho wenye wanasafiri sai. Unasafiri sai nilikuwa nangoja jamu ishaishe kwa barabara. Most people wamefunga, so unaweza fungua wakota kidogo ile yenye unaweza pata. Na kwa kaunti-ini ya Nakuru kiharo-ini gia Cyprus mwena wa industrial area family nyingi ni kumegwikinyitie gukunguira muthenya uyu. COVID, things were a bit tough. You could not take the kids anywhere. They don't understand. They think it's you're doing that you don't want them to have fun. But things are opening up. You can take them somewhere freely. There is no limit. We can travel, Kuringana na David Mwangi muikariri giti wa ene mikawa na ugendi mwena wa Nakuru mabura ma mwaka uyu mari na namba nene ya agendi undu uyu akiukuruhania na tauni ya Nakuru gukorwo etwitwo mucii munene na oho gukorwo ati miaka iri mihituku a Kenya marakoretwo na uritu wa muturire ona ni undu wa king'uki gia COVID-19. Family tha ici ni maonete kahinda kanini ga kuruta andu kuruta ciana ciao nja nigetha moke mahote gukenerera mabura maya ma thiguku. Undu gituonete ni ati cukuru riu ni rahingirwo, cukuru ni ciathomo kahinda karaihu muno no ciracoka ciru cirahingwo kihinda kinene tene andu mararikagia thiguku macokete cukuru. No na mabura maya magithiaga na mbere a Kenya aria mari na uhoti ni moritio kuririkana andu aria matari. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.